Menteri rang ba ka jela u Conrad ke sangma ula ong ba ka thong ba hakhmat ka ba ka Sorkar jela ka pynleit jingmut kalong ban ken tiu bat pen bha ya ka Pule Puthi watla ka de ka bynta ka ba shem jing Henry ngila persyang ban le ban wan ra ya ka jingkala ha ka Pule Puthi da ka ba pen bai renti bat sheme ke senjam ki ban pen mantoy om tangi ki khna pule Henry ru ikinohi kai bat ki kinhuan ki badan bynta ha ka ni ka kam ong u Conrad habakaran ha ka jingpli ka yeng school ka batmai jong ka Mount Hermon English School ha mebit para hajan dalu West Karo Hills District ya ka ni ka yeng school la teling ba ka jingara pisa hapo jong ka Chief Minister's Special Development Fund CMSDF NGO category kabalamang ha u arja arpsaw arja arpsan kabakot baro syaka sanlak diamond rio jar tingka lingba ka dalu CNRD block u Conrad ulapun pauru baka ni kadega sngi ka bakerpang nama kadega sien ka beningkong baka kerteng jong u ber ka kurum jong u ka bade ka MLA ka than kila pau lang ha umau nongrim nga tharai ka ni kadega klip mat bakmen bat ka bansa ken mau bat ka baplong shu ya ka ni ka school ka bakham kerpang ulaong ru baka ni ka program kadega jingsdang ya umau jam ban pendap ya ka jingkular jong ka MLA nakabenta banwanra ikikampan ray hapo kathan. Ha ka jingkren ka kurim u Chief Minister bat MLA ka gambegre ka metap candi sangma kala ay khuble ki ba jong ka shnong halur ka jingkershan ka bakila aya ka bat ong watla ka ni ka diga sien ya kendu ka beningkong bat phi Henry ngamtep halur ka jingdon kam bat ki jing jong ka shnong bat ngan persyang banle ya ka babahatam nakabenta ka jingbit jingbiang habaro kilyang kala ong Kiway pat kibala ajing keren ha ka ni kasngi kikinthop ya kinong Meghalaya na ka NPP block level but u Cherister Field di Sangma President jong ka Melim Area Beekeepers Society. Ya salaro ya program dengtang mansa amara magapa na simang ni MLA aruang na main special program unga. Ang ni masya depet aru gisikra depet te amara magapani aru ang ni bimeng ya foundation ba inauguration stone barong theo ang ni chance kata yan skangapa genkon yan skangapa Tentang program rang ko nga ngatchok scheme rang ko ba nga sanction ka aha deba ba nga kamrang matchut kujay nga aro inauguration rang kujay nga uniga man bini MLA ani jamano haida ya program ba yan skanga pa program kon nga psan election jamano biya ba tentang biya bini program na ri baha anga ba tentang ri baha deba apsan de nga yan skangpa genkon aro foundation ba inauguration stone de je stone on amara makapani bimeng aro angni bimeng apsan foundation stone o donga de haida yan skangpa program genkon oni men namen sna gisikra ni nga angni gisikra de pete chni bimeng de chni biya ka ani somoyo chni khato san apsan donga ya biya ka ni japano yan gndi pa gen yan gani ke pau gen oni ke man main special nga aro nga dengtang mancha Reverend IC Marak aro plug managing committee ni member ang kubanga gisaka tong magchirang amatelnaska dasyo amara magapa na simang na kaningatsem siniri ba matungo bebe na nga ba ramarang namjadi nga uya andi ba antang riin kuzani gaban ramaku tiang ramaku riah pa tabat sang ande ba riang pa sal sumerang wanga ada ruta balsi sarang batchok ada ya ramaku wanga rigija ruta ha unigaman obus sarang ko nami wijachim ande ba da syanga engineer ang nagamak na nga phone ka atis katchok aro nga dengtang mansa dalo ya chol ko ra anga yani gaban ban simang na parak na skinga na main important pa nga
dalo chugamak ampationi purakasiona kilometer kolruk chet tonga ya kilometer kolruk chet toni ampationi apachengi 0 kilometer to 4 kilometer yara skangpa package ya package na singa crores ni lak sot pridok tangkarang ko singa sanction ka jok Messrs Meg India Construction angapa company ya kamrang ko matnaha unigaman 0 ni brigapa kilometer na state scheme nga crores ni lak sot pridok ni scheme ni kamrang ko abaching jok 50% kamrang matchotaha aru yakochga makang hazagni kodruk snibel sirangosa yako machutna matgen ande baya kamrang dalo aba chingjok matnad pet unas kangan yako machodatna singaba krengatgen gnigpa mena 0 ni 4 km 3 km na state scheme ni kurajo bonga kilometer ni kilometer kolgrokona yara PMGSYO na paha ampati to Purakasya 5th kilometer to 20th kilometer PMGSY package 3 napcho hazagni kolruk bri kolruk bongao aru yara AR construction angapa company kamko matnaha chugamak crore chigatam laksot sni chetni contract yani kamrang ba aba chingjok nalarang ko tharia kun esman kingen debara amarang ko baino tharigen yan 15% chibonga kamrang dalo machota ha aru ya ko ba makang bulsi me jani hazar gani kodrak dok bulsi ni me jao ba me jana skang contractor machote ungen nebia aganega dasyo anga PWD ni senior officer ang donga anga dasyo aganega chum PMGSY ni tangkarang chung jaude panoba extra nalarang ko shouldering rang ko retaining wall rang ko thari dapna nanga ode ya kilometer bongauni kilometer kolgrokona PMGSY ni scheme baksa anga state ni scheme ko ba nanga ode anga odapken di ba quality ko mamang salo ba compromise ka na be namgapa quality o rama korakyo na nanggen ong jaude officer ang ni against ba aro contractor ni against ba anga de action again uniga man anga engineer ko ba mola skinga ya ko na me monitor ka po kilometer kolruk sauni kolruk chetona yara PMGSY ba napcha aro state scheme ba dongja uniga man yako chinga world bank ko chinga yako napatcho world bank ko ra international fund rang ba gapan songoni chinga tangka pesa rang ko mat bainga uniga man ya ramako na batte aro dal batte chingar namat gen yanira crore so tok ni scheme kilometer kolruk sauni kolruk chetona crore so tok ni scheme yada o DPR ko da usa taringa haida March jarang usa chinga kamrang ko award ka namat gen aro haida April langoni sa kamrang abat chingen ende ba yani scheme ko ba chinga dalu tikap ka aro ya sorokni kamrang kuba dalo wa antang achongi nikpae gario achongi nikpae baditan rina dongdakinge anne ma sina ma naha aro anga chenchen asimang songni mandirang dia ko de salantin ri rurae basakon ya kamde ongge nenne niksem soe dongsoing na ba dongeng acham jibo bo dalo ya ramarang ko ri ba e chinga ya ramarang kuni obostarang kuba nikna ma naha ya ba dengtang mancha cingna mak siani ongchong mota dalo ya chonbe gepa school ko oprakani ong ingon CM scheme ni geta lakponga hajal sos khudok kosan matnai gen chimong oba
Reverend IC marak talo ya tatla poprakani ko takinga. Aro anchingni ya education department ni education ni obostade state to namen obostade namade jainga. Talo banga namgapa school rangan Silongo aro turausan tungay nga. College rang ba, school nok rang ba, Silongo aro turausan banga chatro chatri rangan dalo ri naman nga. Songrang ode, anchingni songsarang ode, na sinmangni gittamode dalo school rang ni obostade namade kuje nga. Dalo teacher rang ni problem rang banga aro school nok rang bangaan namgijarang dongkuy nga. Aro banga school rangon anching naman nga. Chatro chatrirang na men kumi nga. Padi ba school rang ode saksaba bicarang kon manjenga. Yarang dengtang obostarang ni asel dalo anching dakaparang ko naman nga. Aro ya diak ba obostarang ko nagkani aselon CM nagya obosta ko masye ya banga dakna nanggani ko nagki education department ko na men review kainga. Aro dengtang dakna nanggani ka ba kamrang ko wa dalo niya tinga. Uni asel sa anching dengtang teacher ang ni problem rang ko ba wa dalo tikap ka deficit school teacher na, edok school teacher na, SSC school teacher na. Dengtang ya problem rang ko wa dalo niya tinga. Aro makangchi ya dia ka ba kamrang ko na main yat kencha mo usa anching ya teacher ang ni problem rang ko botne ko solve ka namgapa school lang ko chalay naman gen chumong osa talo school lang ni obostarang namchongmot gen